Aseo na kada dumune ngarino loka teker na kakumam nesde tolo sikotom no district loko kaberemaido ido Rafael Otaya nesda buki teleka aseo na Otaya lede nyoun kotomono katino district loko soroti ngesabuo kaka aboti na kwatare keda kaisa ngona nuongon kosodi jo Julian Egeu akaisa kanyeun anuongon kosodi Robert Ewayu akaisa kai anu Diop. And in accordance to the Constitution of Ikumama, I declare Mr. Otaya Rafael winner, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Kumam cultural leader, Wonateke Pakame Kumam. Kaulo na seunere ngesabu kolim daibe kapaina ngesi anyu daibe jauna mor kikina kamada ejai atekera kada kumam atiempu ani wani command ichunyi ribereke kumamu adu diko ribereke de atekerin achie de bien ibedo jo balawang Ametuteri in national objectives and directive principles of state policy. Then objective number 3. Emio wa jome Uganda. Then obey job adi. Odo kama mwomba maka inena wana odo tambi ara komjo winyira winya. Ina ngeo wanjo chuo wana ngeo kila kuipoko kede job. Loro na odo dongi chunya ngabedi na Amanya te paro ngai ko yo go do roka. Ni na tiebe, do na mo jo kuiga ucha. Jo mo chu ji tore raj. Awa gida te balanyo kuiga ka te ko poto kuiga sanga naye. Do ti ja le puno poto kuiga te. So kino kene na mo ro ko man mo ko miel, le mo pio da dagi kandi morali, wanu na jo go yera yai. Papa, imio ko niko. Aoki timu kiri nyimwako. Chingela Lalo yia tini yombe utieko gini Kota ni ya mokan Eluora uki wante yoki Mesa maralo kari kedi woro Lagi no ucha Arbero geyo Dale John Napakin Wat nadine Mewara muti Bini chichien Kotomo na seo kana aseaka akwata uni kede akaisa kanyara nuongon kesta potuko jaunos konye aboti no aponi ke mara ikere kesa ras akwata uni kere kesa kanyeuni anu Michael Onyinge TV East Kokabremaido District.